Good morning. Ngasi second cinematic ko. Ngasi second cinematic card ki message yeminer se adu second cinematic se apoi gi number ahamba da ko. Number se 25 leire aduga apoi gi color dana yellow gumba kai gumba minus shina bibi ko. ado Thursday ko haidi Thursday se ina haibada haidi yellow gumba kai gumba hai tar ko aina machu gumba kai gumba khatang chak ta thada bion haina ko chak thong matam da adu dum su leire aduga money manifestation money ritual na chingba dum su no to be ai ko haidi koina keno to matam da white table ko matam da kambra cinnamon so hapo hai ko haidi dum keno so hapo so hai ko cinnamon powder se leitaba phangdaba ko taba dum yawana ko machu di loina mag lerangani na yengang di loina mayung ko di mag ta loi leibani na yang khatang admaina hapa su hai ko su kai ko keno numit da akoina sagon se numit da ko haidi thang du numit da koina thum hapa admaina sigi numit da do haidi yellow color gumba kai gumba admaina irujaba da oiro natraga aikoina white table do oiro admai toraga adumaga happy be ai ko do ahambada koi card ki message yengase aduga ngasigi oina timing afaba so happy ding minarase ko ma'am adu sidagi card number 1 card number 2 card number 3 ko 1 2 3 ahum sidagi ama khanbirase ko ahamba card khanba ngai yengase ko ahamba gi kari message lege habadu ngasigi oina ahamba gi se ko hajik chatliba mong si dum tawsano hajik tawriba thabak to dum regular oina chang naina adum phajana tawbiyo aigi normal routine aina nahangai tawriba ngasi tawriba koliba so ma'am se adum flow se dum chat pa dum kemta changes kemta tawdaba hai tar ko dum aina hai pisa sa chawbadi yam ka hane invest tawgano ko hai pisa ga pithokono second sense oire na ko manifestation gumba dum taw macha macha dum phangani ko sigi pot se aduga kitang adum afaba lakpa good news gumba kai gumba dum basu dum lakpa su yai ko number 2 gi sena mo se lai se ko hai tar ko hai nushinna leiba gumba adagi hai di kanamina ba thabak tomina ba gumba da imanabi natraga hai di yum kaidaga oiraga so hai di husband wife ki relationship nushi janan leiba ko ba dumaina oina oi aduga plus thabak tomina ba matamda so hai ta partnership thabak tawai kaina khalaga so hai di benefit leiba do amagi so loina ma dumai toroga lei ko aduga number 3 ko number 3 sena ko kadang chin be ai ko ngasi gi na haraga di ka kadang chin be ai taraga so ai balance tawna badi hoti hotna gani hai di thabak amadu so ai gi sima sungaire amasungare hai di potse chamamna bodo onka thabak yamandana dumaina khara gumba oi be ai ko ado sida leise ko kitang keno se tawo darkar riba poto ko adu su khara importance piu ko hai di priority se mayam ama leigani ba ngonda hoje si hana tawba na adu phajana isana khanda biyo hai di karamba thabak na hana tawga no phajana adu ge accordingly dan sindok pi ba ko ado si sina ko ye card ki message lere timings le ki pung 5 ga minute 9 daina 3 ga minute 3 paung lere dagi 10 ga minute 3 dagi na pung 2 ga minute 3 paung lere ko ada in talakina nun talak tere dang pawai ko ahum ga minute ni fo doi dagi na pung 9 ga minute 9 paung lere dagi nungdang na 13 ga minute 9 dagi na pung 1 ga minute ahum paung lere dagi atheng bahi nongalam dagi na pung 2 ga minute 9 dagi na pung 5 ga minute nifu nipan paung lere ko ado english tong hara na 5:49 am to 7:14 am then 10:04 to 2:18 pm then 3:43 pm to 8:18 pm then again 11:28 pm to 1:03 am then 2:38 am to 5:48 am ko asina khoigi ngasi gi oina afaba time ko adu still lere khoigi card ki message se ma'am thank you